U videu govorimo o alatima koje koristim kako bismo bili slobodni, fleksibilni i učinkoviti. Alate samo po sebi ne znači ništa ako iza njih ne stoji prava kompanija i pravi proizvodi. Forever Living Products je na tržištu od 1978. godine u segmentu zdravlja, ljepote i wellness industrije. Jedna je od najstabilnijih i najprofitabilnijih grana industrije. To mi je bilo važno jer tražim dugoročnost, a ne trend. Ono što mi je bilo presudno je sigurnost u kvalitetu proizvoda. Fokus je na kvaliteti od vlastitih plantaža aloe vere, preko potpune kontrole proizvodnje do finalnog proizvoda koji dolazi do korisnika. Taj put od biljke do gotovog proizvoda je u njihovim rukama i to mi daje povjerenje jer znam što koristim i što preporučujem drugim. Jednako mi je tako važan i poslovni dio. Forever ima jasnu, poštenu, transparentnu poslovnu politiku sa pravilima koje nagrađuju dugoročan i konkretan rad. Nema moraš i nema skrivenih uvjeta. Postoji sustav kojem svatko može raditi svojim tempom, uz jasna pravila i stabilnu osnovu. Zato za mene ova dva dijela idu zajedno. Alati koji mi daju slobodu i kompanija koja mi daje sigurnost. Tek kad imaš oboje, možeš graditi nešto stvarno veliko i nešto što traje jako dugo.